Jambo Africa kwi-Africa Day namuhla sikubingelele sibukele ke la Simo Selitulu ukuthi ngabe ensure ngale live yabona ukuthi sisekhona amathuba emvula lapha kuyeke la 100% ngale ngcenyeni esifundza isholo la Kapa kanti ke lapha ku Eastern Cape nakhona khona lemsinga umoya lobanzako longena ke khasi nelive kanjalo nelichwala ngahle libe khona ke la etindzaweni kakhulu kade lefana nabo Eastern Cape nangale ke la bo Western Cape kanti ke naselangela kusasa ngolalo muhle sisekhona la 30% ingcenyeni esifundza ke la Eastern Cape kanti ke mawehle isholo la Kapa likhombisa ke ngibonya ngemafu kuleto tindzawo leto kanti ke sicwayiso lesivela kuba South African Weather Service ngolalo muhle yabona ukuthi kunemvula lematima ngale ke ensholo la Kapa kanti ke nelwandle likhombisa ke kuthukuthela kuleto tindzawo leto ke bantu ke abacaphele kakhulu kanti ke ngolalo muhle sesekhona ke lesicwayiso sekuthukuthela kwelwandle mawubuki kakhulu kati etifundzeni letselugwini nelive ngolalo muhle sikubukele ke la imazinga ekushisa ukuthi ngabe ke emenjani masibuka ke la eGauteng ngolalo muhle ngale ke ku Springs likhombisa ke kuphola nangale Carletonville njengoba lapha kuye ke la 2021 Johannesburg ngolalo muhle kanti ke la sifundza iLimpopo masibuka shisa kuleto ndzawo leto ke liphalale Thabazimbi bilabila hleli lapha kuye ke la 30 kanti ke Tsanini likhombisa ke kufuthumana njengoba ku 28 kanti ke sifundza impumalanga yashisa ke ngale ke sikhukhuza wehlele ke kubonkomazi njengoba lapha ku 31 nangale ke ku Bosfontein wehle uyofike nasemagudu nangale ku Bosibange ngolalo muhle kanti ke Mbombela lapha kuye ke la 26 nangale ke Carolina kanti ke Emelo likhombisa ke la akuphola njengoba lihleli lapha kuye ke la 23 kanti ke sifundza kwaZulu Natal mobuka ke Vryheid lipholile nangale Lady Smith njengoba lapha kuye ke la 22 kanti ke Pietermaritzburg nangale Durban hleli lapha kuye ke la 21 ngolalo muhle njengoba ngale Kokstad lapha kuye ke la 3 exen ke broadcast emadini labo beligucubele kanti ke esifundzele ke la Eastern Cape mobuka ke kubumaletswayi lapha ku -1 ke obekubanza ke exen eKaido kulapha kuye ke la 14 nangale buHrafrenet kanti ke Gqeberha hleli lapha kuye ke la 18 ngolalo muhle kanti ke la sifundza iWestern Cape mabuke Glenwilliams hleli lapha kuye ke la 17 nangale buFredendal kanti ke Cape Town hleli lapha kuye ke la 15 13 ngale ke Beaufort West ngolalo muhle kanti ke Northern Cape kuyabanza ke Sutherland njengoba lapha ku -3 kanti ke customer dinner lawo belapha ku 8 Uppington hleli lapha kuye 1 ekseni ke obekubanza kanti ke leyo gucubala customer dinner njengoba le 16 Free State ePorterville hleli lapha kuye ke la 18 kanti ke ngale ke kuBosasolburg ngolalo muhle nakhona lapha ku 18 eKroonstad hleli lapha kuye ke la 16 nangale ke la eBethlehem kanti ke la eNorthwest ngolalo muhle mawubuka ke la ndzawo lefana nabo Klerksdorp lapha kuye ke la 18 23 emahikeng likhombisa kuphola kanti ke mawubuka eTosca ngolalo muhle lapha ku 22 eTaung hleli lapha ku 19 njengoba ekseni kuyobe kubanza lapha ku 0 ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona kulesikhathi samanje ngithi kini Africa Day ayibe ngilenhle busuku abube ngilobuhle.